Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawagan ni Frank ni Angie, kat kinid daw na nga agsarak da kuma. Gapo, takailiw na launay daytoy. Pinatgan nga rod ti balasang, kat nagsarak da iti sabali a lugar. Kayat nga arakupan kan agkan ni Frank, ngem nakaamiris daytoy. Kat nasauna, anagbidot gayam asimurot iti daytoy. Iti may sangal daw, kinasarita ni Frank ti inana, maipapaan iti panagsugsugal na. Kat ikkan nalangan daytoy iti pagpuunan na nga agnegosyo. Gagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ikang kayo ti kwarta pagpuunan nyo iti panaglakoy. Mangkita kayo iti pwesto ang mabalin nyo paglakwan iti natnaten. Iti kasta, ada pagtauran ti kwartayo. Adi kay kat dumadawat ka ni Roslyn. Sige. Magbalbaliw kayo, nanang. Tanusan, pumanawak kat mapanak iti sabali a lugar. Anya? Kat iti ka ano man, sa anak ton ngagsublipay. Kwa, nulakit podno nga ikanak iti pagpuunak. Di ang negosyo ak. Diyo sayangan ti ipay ko kada kayo apanagtalag, nanang. Nagpuskul at talaga ti rupa ti inaman niya. Nagdawat manen kanyak iti kwarta. Di nala mauray asyak amismo ti mangtadkan kwa na. Saan ka di akasta ti kayat mo? Ti ikam ita iti kwarta. Tapno mapatgan ti kayat mo ngagkalay sata. Wan, ngam sobramat. Awan babain na. Basol mo, tainik kam. Mabalin mo't adi mo ikan. Ikaklat na. Tapno awan maibagan na. Metlagayam. Ngam apay nga dapay lamasaon. Talagamat ngamin ang nagpuskul ti rupa ti inang. Tapno di ka nagsaw iti kasta ka ni nanang. Di mo ikikan. Uray agpakaasikan ka. Uray syaktong timangtad. Anya ko matinagdumaan na. Ti kwartam kat kwartakmat. Ti kwartak kat kwartam. Agtrabaho ak. Kaya't ko dati agsweldo ak. Diyak kaya't agtawad kan ka. Tasaan ama ko na asweldo. Oh, adto iti kwarta amasapol mo, Susan. Apay nga rod amasuron ka. Apay, agbabawi ka amang papaadal kanyak, manang. Nagbabawi ka. Ibagam lata tamabalin ko matagsardeng kat. Narigat mo't numapilpilitan kalagayam amang ted iti kwarta. Wan, talagang agbabawi ak gayam amang papaadal kan ka. Ha? Numabalin, isardeng konti mang ted kan ka iti kwarta. Ngamin, gastadora ka, kunamlanbak nang ka. Anya? Ha? Manipod ita, ni Frank timangtad iti kasapulang. Saan asyak? Awan babain mo. Nanang, manumatan abulan ngaglaklako kayo dito'y talipapa. Nagbiit nga imadutila ako yung Wan anak ko, mabainak ngaminan ka ni manong mo. Iso nagam amiris Nasken nga agagata, tapno adalat ta maurnong ko apagbayad ko iti utang ko kani Don Pedro. Isulaengen tinabati pa'y anak kautangak. Kat, ada ka din naurnong yo? Adamot kiti base. Inakto manan ibayad, ta isupay amaksay. Kat si Kangay, kumusta ti panagadal mo? Ayos laang, nanang. Igaud mo ti agadal, tapno awan ti makunaken ka ni manong mo. Taiso itan ti pagtataudan ti masapsapul mo ijay pagadalan. Manang Angie, awan ka di pay lang ti panagayat mo ka ni Manong Daniel? Di mo pay lasungbatan. Sayang numaagaw ti sabali. Anya? Apay nga apuraan nak aya. Amang ano adamang pikot kan kwa na manang. Sayang. Unay kan aya. Isuti kayat ko aparakan ka. Ala, bayam, taamirisak anaimbag tiriknak. Papanam ka di man ng Daniel.
Nabanog ka naggapoy di garden. Ngam nakapalas ka met. Mapanak ije balay da Angie, tatang. Sarong karak la ida. Ken inak ida ikan itinateng kan prutas. Apay, di nakapay ka di sinungbatan. Saan pa'y, papa? Amang ano di nakakayat. No di nakayat ni Angie. Anyang arud na maklon ko. Nalabit asan ada kami tiyag kagasat. Apay ka di anarabyan ka si Mangpan. Nagkita kayo kini Angie? Kanayon ka dilatan apagim imunam ni Angie? Wan! Gaputa aging gaita. Isupay laang tilinaon ti pusom. Nga agpapan ita ama si kugakon. No nagsikog ka man. Gapo matla dahi tayo iti pagayatam. Ken husto ka. Aging gaita. Nilatta Angie ti ay ayatek. Ken ad dapay asaan ka amayat. Gapo iti ulbud nga amam. Anya? Imbaga na idi nga no agkalaysatan. Lipatan nan ti utang ni nanang kenkwana. Ngimsan met? Duamok la ko makasta. Imadayuak la ko man. Anya? Adan trabaho. Iso asan mong itan nga igam ti tenged ko. Di ka agaramid itijak kaya ta isina ka. Frank? Saan ka nga ay ayatan? Ket nagbabawi ka nang ikalaysakan ka. Ni Angie ti ay ayatek. Saan asika? Hello, Mando? Wan? Di kagdanag. Apaman ngagbaligi ka. Itad konti kwarta. Wan, Mando. Ukwayo ti amin agundaway. Wan, basta laglagipan nga awan pangibagbagaam asabali. Tapno maprotektaran tinagan ko. Okay. Bye. Mapukaw to ni Angie iti imatang ni Frank. Diyak itulo. Nga dasabali a babae iti puso na. Siyak lang. Ada tao, mabit lang Daniel, inakilo ka tiritaw. Sige. Ha? Sino kayo? Angie, rumor ka. Antala kayat ni ngay baga. Ha? Oh my God! Ay! Tipan niyo! Naawa na nagtipot. Oh my God! Tibo ko! Ibatam tibo ko! Asino tinangbilin kan ka nga italang mo ni Angie, ha? Kwa! Awan! Asino? Sige, ibaga ko na. Ni Roslyn. Tinangdanan na kami kaniko daw. Nakataray. Anay. Apay akayat ni Roslyn akam maganyo ni Angie. Diyan mo. Basta tinangdanan na kami. Inapot ti lalaki ti agong ko baba ni iti panyo. Kat napukaw ko ti puot ko. Inalak iti video ida. Kat nabatad ti kinunana at tinangdanan ni Roslyn. Ni Roslyn tinangtangdan kadakwada. Kam maganda ka kano kuma. Kat idatagda ka kenkwana. Saan latangag sardeng ni Roslyn? Idinto ta asawa na lang arutan ni Frank. Anya ti plano mita? Agkalaysatan, Daniel. Anya? Wan, agkalaysatan. Tapno sardeng anak ni Roslyn. Jak umanugot. Di kag darasudos, Angie. Sana day tati solusyon. Ikamang ta iti pulis tinapasamakan ka. Ada video kas pamanagnak manang. Agkalaysatan, Daniel. Day tati pangedeng ko. No addan asawag. Sardeng anak mat siguro ni Roslyn. Kumusta, Tim? Paramid ko kada kayo, idirabi. Pasensya, ma'am. Saan kami nagbaligi? Anya? Awan pa'y serbiyo anatang danan. Kadjay kadwak, ma'am. Timarayan. Naging gayta kadjak makontak. Awan pa'y serbiyo. Isublik ti kwartam. Saanan? Basta ti kayat ko. Kamaganyo.
kat ipan nyo iti imbagak apang ipanan nyo. Rumor tayo ta. Ada sabton tagayam ko. Oh, itaman pa'y nga awisan nakarumar. Idinto tadinak pa'y pulos inawis nga agdi. Nagsagana kakit din. Okay. Urayan ka iti kotse. Sige, Frank. Agpilas haklaan. Ayan dagiti gagayam mo ako na. Kaya't kumat-ida ama-am-am mo. Sumungad dan. Ada kamin. Kumusta? Angie? Nakigtot ka nakakita kanya, Roslyn. Frank, anya ti kaya't asawan da ito'y. Siyak tinakisarita kini Frank. Tapno agkikita tayo, Roslyn. Sinayang nyo lati oras ko. Dita kayo. Oops! Di ka pumanaw, Roslyn. Di ka agdanag. Kaya't kala makasarita. Awan dakas nga ramidakan ka. Nang runa kat masikog kan. Masikog ka lang arodan. Ngam pagaramidan nakpailaang iti dakas. Saan ka kadipailaang a kontento nga inkalay sana ka ni Frank kat masikog ka itan? Apay. Madlaw mo kading aging gaita kat siya pailaang ti ay ayatan ni Frank. Dayta ti rason apakamagnak kadagiti tao. Anya ti sasawa. Ada video mi, akas pamanagnak Roslyn. Nagpudno tay may sa ataom, asikatin ang tangdan kadakwada. Saan apod na dayta? Frank, tulungan na kuma. Isakit na kumamat nga asawang. Kasano na ka nga isakit ni Frank? No saan nakamat nga ay ayatan? Sumardang ka! Roslyn, kasano na ka ama ayat ni Frank? No nagdakas ka matatao. Aday tala kwartam ti pagkarit mo. Nita? Iti ka nito nga dadakas sa mapasama kanyag. Sikati numero 1 akang maganda kiti panakabagiti lintag. Sana nga gunay ita, kontrakan ka. Gapo ta ipagpagapok iti sikog mo. Kastamutan ka ni Frank. Ngam no ulitam tupay. Saan kan nga trasan? Kan kayat ko nga ipakaamukan ka. Nga kalaysa kamin ka ni Daniel. Juan? Agkalaysa kamin ka ni Daniel. Kat numang riribo kan tupay. Saan da ka nga atrasan, Roslyn? Gaputa kabaulan da ka alabanan. Frank, addanton anak yo. Ornosan nyo ti relasyon nyo kasagasawa. Agkalaysa kamin ka ni Daniel. Kat masigurado anaragsak to ti bangonan mi a pamilya. Kasta kayo kumamat iti asawam. Angie. Ayatan kan ipatag mo ti asawam, Frank. Isurom iti nasaya at akababalin. Iti kasta. Di nan ulitan ti agaramid iti dakas. Ngam, sakbay na. Kaya't ka pa asagutan, Angie. Anto yun? Sing-sing. Daniel? Paikalay sa kakadikanyak. Juan, paikalay sa akan ka, Daniel. Dagiti adwa. Iti sangot asinagutan ni Daniel iti sing-sing ni Angie. Talaga? Masairak. Ngam nasib nga klonek. Asan ada kami tagkagasat ka ni Angie? Hoy, Frank! Apay adi kag sao? Wano? Nasair ka itinakitam kadagiti doon. Sana ka nasair. Panagkita kat isulat ti may kaniti tunggal maysa. Amok ama ipaaya ni Daniel itinanamay a panagbiag ni Angie. Maipaaya na tinasaya at masakbayan para kanwana. Iti dahit na ang panagsarsarita. Talaga masair ka. Aklonak, masairak. Gapo tayo ayatek ni Angie. Ngam aklonak tigasat ko. Asi ka tinagtinagak. Kit ita. Iti ka nito apagaramid ang pailang ni Angie iti dagas. Jak agpangado amang isinakan ka. Anya?
No di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga amapukaw akon iti imatang mo. Pakaragsakak unay, gapot ta pa ikalay sa kakanyak, Angie. Day talaeng ta amang ano saan kanto anaragsak. Saan ka anarigat nga ayakan, Daniel? Angie, Husto ti kabsat ko. Nasika ti pakiasawaak. Saan ak tungag konsumisyon? Gaputa nagagat ka. Nasingpat ka pa'y. Kat paikalay sa akan ka. Kat saan ak tungag babawi iti dayta. maragsakan ak unay amakangag iti dayta. Agkalay sa nga ruden iti mabiit. Ngamsakbay na. Kayat ka pa'y apagdamagan, Daniel. Awan ka di matlaang ti makatubang iti panagkalay sata? Ha? Gaputa amangan no agkalay sata. Ngam addamat gayang makalapad. Iso nga itapay. Kayat ko amaamuan. Adda nga talapad, iti kalay sa Angie, kan Daniel. Gagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.